MeghalayaPost.news Dukan Naduh kithan kendai la terter Sha Motphran kila Khang wala kidon kaptu kan ni part Dukan basyong kikasi kibapli kani kadai namar ke jengkot Jingiakhih Confederation of Meghalaya Social Organization COMSO Sha Motphran ban Kyrshan yang kijaj ban riu-riulum Garo kibayang ban persya ya ke Jingiakhih ki bomdai riulum ha ke election MDC sa Garo Hills Autonomous District Council GHDC Naduh dang stem ki bor bahara kila penbun bahai ke jingdon ki pulin Naduh kithan kendai la sun Motphran Shadu karikana MeghalayaPost.news